Seperate administration की मदांगदा यासिनबा लेरोय किम Chief Minister Imnam Khemchana Kangpokpi District Lakiba Khongchat Aduda Kuki Inpi Manipur Kim Saruk Yakiba Laite CM gi Khongchatagi Adumak Lapthokna Laiki Kuki Inpi Manipur Matam Chupada Kuki Miyang Apambadagi Nathaiba Laite Haina Phongdurakli Kuki Inpi Manipur na Thadorok Pacherol Amada Chief Minister Nangarang Kangpokpi District Lakiba Khongchat Adu Akaknaba District Level Civil Society Organization Kharana invite tawbadagi lakibani adubu Chief Minister Kangpokpi da laknabagi damak kimna barton tawkiba laknaba CSO amatada ayaba pikibasu leite hairi district level CSO singna kim amadi kuki miyam gi mahut sinbe yaroi kim asi kuki sing apex body amani maram asina Chief Minister laknaba tharang tawkiba du kimna yaba ngamlo yaningde separate administration ama leiba haiba wafam asida kimna kaidonungda mawong amatada yasinaba leiroi haina suphongdorakli kuki miyam na matam pumbada clear vigilant amadi united oina matam pombada leinabaso apex body asina taksiladuna kuki miyamgi political gi oiba apamba sibu isolate engagement natraga unilateral action amatana namthaba yaroi haiba wafam su kuki inpi manipur na thamlakli makhan khulgi relief camp da CM changhan khidabadu naga micham taru hatkibagi achumba wal pidabagini tomothi konsa khul yangmai naga khulgi pastor ani yauna khunja taru kuki singna faraba matung mihathi na hatok tuna thamlakpa thawdo asi tha ahum pharakadawraba phawba naga body sing amadi imung manung singna mihat asigi justice pibina ba taliba dabi sing lengang na thabak oina onthokdana leirakpa maramna Chief Minister Imnam Khemchan singagi ngarangi Kangpokpi district ki khongchat adu naga amasung maidek singna makhan khul geta amuwa firal paiduna oki ningsing bayai kanglatombi gi makhan khulda hangliba relief camp asida konsa khuldagi leikidraba naga taruki imung manung singa loinana naga IDP sing leiribani National Highway 2 Imphal Dimapur lambi asida leiriba makhan khulgi geta ngarang relief camp asida leiriba IDP sing yauna naga CSO singi mihu sing adu maitei singa loinana CM Khemchan gi Kangpokpi khongchat adu boycott tawba utpa oina ayuk anganbadagi hauduna lambida tayar mai thaduna lambi thingbagi khongjang changsinki police amadi central security forces singna CM khongchat gi mangoina lambida mai thariba sing Sengdokhre amadi makha taba pamdaba thodok thokiba leite tungda naga body singna CM gi khongchat boycott tawba maramna CM gi makhan khulda changbagi program adu cancel tawki hiram asiga mari lengnana liangmai naga council gi president amadi joint tribe council gi co-convener oriba tomothi rijun maina phongdorakpada CM Khemchan gi khongchat asi naga miyamna boycott tawi maramdi naga sing leikidraba naga civilian taruki justice phanganaba haibasi makhoi gi priority ni hairaduna CM Khemchan makhan khulda hangliba relief camp ta lake Haibasi CM ki proposal ni local residents singna CM invite tawkiba leite naga micham pharaba matung tamthina hatoklaga thamlamba thawdo asi hauzik chahi ahum phajilakadaure makhoina government justice pibina ba demand tawduna laki adu bulenga asina hauzik phawba thausadana thambiri CM ki Kangpokpi khongchat asida wahang hangladuna government asina mihat asida chenari basing masak khangdoktuna action lokatpagi mahutta issue asi divert tawnaba honaduna leibani haina lawi haina sumakha ta na pendaba wafam kaya thamlakli PM gi makokta hikpi ubadagi emergency landing tawkhre malemda thokpa angakpa thawdo wathok singi manung chana nupi amagi makokta hikpi ubadagi American Airlines ki flight ama emergency landing tawbadagi mioi kaya awaba amadi khudong chadaba sing mayok nakhre hari panba yabadi thawdo asi Los Angeles tagi New York tamna pariba flight amagi manungda nupi amagi makokta hikpi chatpa ubadagi flight aduda tongba nupi ama kibadagi natraga kari karamba wakhalon leibadagi flight manungda koi chen badagi emergency landing tawkibani hari flight aduda tongba thawdo adubu chapchana uhoba nupi amana phongdorakpagi matung ina emergency landing tawbana maram oiraga flight tongliba mioi sing chawrakna pung taragani thoirom thengthabagi awaba mayokna khi loina American Airlines ki maikaidegi so atopa mafam amda chatpai nangdraba passenger singi damakta hotel gi tharang tawba takhi madugi matungda passenger sing adu New York tamna amuk pukhi hari chakip gen amadi kuki MLA anina CM butaramna okhiba thawsing yaningde Manipur gi Chief Minister Khemchan bungarang deputy CM nemcha kipgen amasung MLA sing haukolet kipgen amasung Lalian mang khautena taramna okhiba mawong adu yaningde haina Kuki Human Rights Council amasung Kuki Youth Organization na phongdoragli lubani asina thadorokpa cherol singna Chief Minister gi Kangpokpi khongchat asi Kuki miyam gi marakta chamamna ba thokanduna lamdam asida ingtapa fibam hanjilakpa haure haina miyam da lana uhanaba thawongni Kuki jo miyam na khundaba mafamda Chief Minister na changbagi moral amasung constitutional right leite masigi mathakta Kuki jo miyam gi aningba pamba amasung pandam sing deputy Chief Minister nemcha kipgen MLA sing haukolet kipgen amasung Lalian mang khautena pumnamak mahusinbe yaroi hairi Manipur gi administration dagi tokhaiba lenga ama Kuki singa
oina leiba haiba demand kaidonungda hongloi amasung yasinaba yaroidaba amani ground reality da security gi arrangement amasung buffer zone gi sensitive oibasing khangdana free movement lehenba haibasi miyam gi punsida chauna singnaba ama oigani buffer zone arrangement ta ayet papi ba haibasi खन्नबा होबगी काय होबनी हाइना लौगनी थोकलेबे इरांग असिना कुकी जोगी मियोय कया लेखिद्रे मखोयगी अचुम अमा पुथोक्त्रिबा फावबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट गी मियेंगदा शांति हंजिले तंगदु लेताबा फिबम लेरे हाइना कौबा याखिरोय कुकी जोगी मियामना हौजिक ओइरक्लिबा पॉलिटिकल गी डेवलपमेंट सिंग मिंगसित ना सिंगना येंगदबनी हाइना सुफोंदोरक्ली लालहौलुफना मणिपुर गी लम कनबदा सरुक यारागनी हाइना अनौबसु एग्रीमेंट दा खुयेक पिनाख्रे सु केम तारागा मरी मनुंग दा तारेट होंदोकलगनी सु न पाइरिबा नोंमै मयाम सु CRPF अमसुंग BSF केम दा थमलमगनी हौजिक सु केडर रजिस्टर तौबा लिसिंग अनिगा चनी मुक्लै केडर मसिंग सु हंथहलगनी मणिपुर गी लेरिबा जियोग्राफिकल फिबम सिना कुकी खक्तगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी ओइथोकलोय हाइना सेंटर ना थमलकपदगी SA गी मतंग ददी खनखिद्रे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम नाथाइदुना थमलगा मणिपुर की इंटीग्रिटी ngakani haina कुकी लालौलुफना खुयेक पिख्रे इंडिया अमदी मणिपुर कनबा हाइबसी कांग्रेस नतना अतै पार्टी ना ngamloi ओ इबोबी इंडिया कनबा मणिपुर कनबा हाइबसी कांग्रेस पार्टी नतना अतोपा पार्टी अमतना ओइथोकलोय हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट ओक्रम इबोबीना फोंदोक्रे MPCC ना सिंदुना ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा मरफुगा मरी सुबा क्विट इंडिया मूवमेंट निंगसिंग थौरमदा ओइबोबीना मथाकी वाफम असि फोंदोलदुना मांगना हाई कांग्रेस ने इंडिया कन्नब होनाबदा सीबा चंगबा खंगना लौखिबा थौदांग अदु मणिपुर कन्नब होनाबदा अखोय पुना थौदांग लौमिनसी लाइवै खरबा कांग्रेस के हलमन सिंगना कन्नुना थमलमलबा दैबा असिबु मचामसु ओइरिबा अखोयना नहोंगना पुन्ना कन्मिनरसी अमदी हौजिक लमदम असिदा तंगदु लेताना लेट्रिबा कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा चटनारिबा लॉ एंड ऑर्डर अमदी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेट्रिबा सिगी मायक्ता पुना लेमिनरसी हाइनसो मांगना अपील तौखी ngasi thauram aduda India kanaba ihauda saruk yakhiba amadi thawaina pontha pikraba Congress ki luchingba singi photo da laika tuna ikai kumnabaga loinana okram ibobina luchingduna apunbagi saktam ngaknaba wasak lominaki ngasi ki thauram aduda CLP leader K Megachandra MLA Singh ex minister Singh amadi Congress ki thongmi Singh saruk yakhi Nation IM ga JDF ka khuthongna bada aso apan yaukre ngasi ayuk Tamenglong district ki Tausem subdivision gi manung chana laiba Renke Kuluwang da NACN IM amadi Jeliarong United Front JDF anigi marakta kuthongna ba thaudo amada aso apan yaure haina press na phangba pawgi matung ina hairi hariba thaudo aduda NACN IM gi kedar ni haiba mioi ama aso apan nangle haiba gi pawlei makha thaba toba aso apan amadi ase anagi pawdi phangba leitri thaudo adugi paw tabada Tamenglong district police ki team amana mafam aduda changsinduna thaudo adu thogliba adugi matangda thiba humbagi thabak chathakre hairi hariba thiba humba chathaba aduda thaudo aduga mari leinaba amata phangba di ngamdri hairi नोंमै कामनबगे थौदो असि NACN IM amadi JDF की मरक्ता यामना तोइना ममांग थक्तसु थोकपा लेख्रे असि अना कयासु यावबा लेख्रे ngasi थौदो अदो मतौ करमना थोकलिबनो हाइबगी मतंगदा चपचाबा पाउदी फंगमंगमदी चीफ मिनिस्टर खेमचाना नेशनल हाईवे सिंग फ्री मूवमेंट लेरी हाना लाउथोखरबसु मियामना चिक्सिनबदी मथौ तारी KYO स्टेट लेंगांग लमदम असिदा नेशनल हाईवे सिंग दा अयेत अपन यावदुना चटपा यागनी हाना लाउथोखरबसु फुरुप अमतना सेंसिटिव ओइबा मफम सिंग दा मतिक चाबा authorization namadi security arrangement yaudana changsin biganu haina Kuki youth organization KYO na appeal tawragli KYO gi Department of Information and Publicity na thadorokpa cherol asida makha tarduna hai chief minister yumnam khemchana ngarang kangpukpi da lakpada lamdam asigi national highway singda free movement yaragani haina lauthokiba asi KYO na hakchina lawi hojik oiragli ba fibam asida community leader singna sumicha miyam gi punsi kudong thiningai oigadaba amadi chamamna ba thohan gadaba tanjada amata मियाम द पिरोइदबनी ऑर्गेनाइजेशन अमदी मियोय अमतना हौजिक लेरिबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट असि नाथैरगा बफर जोन नत्रगा सेंसिटिव ओइबा मफम सिंग द मतिक चाबा ऑथराइजेशन अमदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट यावदन चंगसिन बिगनु हौकिबा चही अहुम हेनबदी कुकी फुरुफ नावा ना कया खांगनुना लागले इरांग सिना मरम ओरगा मिचम कया गी पुंसी पिखमनाख्रे युम कया अमांगा ताथोई मियोय कया हौजिकसु लांजिनदुना लेरि अमदी नुपी अंगांग सिंग मथक्ता तमथिरबा क्राइम कया चथरखिबगी रिपोर्ट लेरि political gi ahong balakle haiduna thodok sing adu kauthokpadi achuma khongthang oiroi lamdam asida tangdu leita ba hanjul hanaba hodnaba gi thorang khuding makta irang asina solaba imung singna thengnaba awaba kaya adu kauthokpa chumloi hojik oiriba phibam asida maitai kuki amadi tangkhul yauna furup khuding makna hojik leiriba security arrangement asi ikai khumnaba utpaga loinana nauna amukhana irang thorangnaba honaroi dabani kuki gi miyamna thengna rakhiba awaba chaitheng sing adu hekta ma kauthokpa tangdu leita ba hanjile haiba yaroi kuki furup ki miyamna ingna chingna amadi thokliba thaudu wathok sing asigi matangda khangna leibiu kuki furup ki miyam asi लोना याबा मोंग दंगाक सेनुना थंबगी तंगाई फदब लई हाइबसिसु चेरोल अदुना मखा ताना पल्ली
ड्रग सप्लायर अमा फारे जिरीबाम पुलिसना लौखटखिबा ड्रग की केस अमगी मखा तारकपा एक्शनदा रोहिम मिया कौबा लेबा असिगी अचौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल की मालदादगी फगतपा ngamkhre जिरीबाम पुलिसना लौखटखिबा ड्रग का मरी लेनबा एफआईआर केस अमगी मतुंगिना थुजिनबदा ड्रग कारबारदा चाउना चेनरिबा रोहिम कौबा अचौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल दा लैरि हाइबा अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी वेस्ट बेंगल की गाजोल पुलिस स्टेशन की mateंगा लोइनना स्टेट अदुगी कादुवारी मनाक्ता लैबा गाजोल जंक्शन दा ऑपरेशन चथखी मफम अदुदा लैबा जॉयश्री लोन्स्टर रेड तौबदा मालदा डिस्ट्रिक्ट की कालियाचक पुलिस स्टेशन कोनबा बरा मस्जिद मना की सासानिदा की महक थासिगी तरुकता फागतखिबनी हारी रोहिम मयाबू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मालदा की कोर्ट पुथोकलबा मतुंग नुमित मरीनिगी ट्रांजिट रिमांड लौथदुना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिरीबाम की कोर्टा पुथोकनबा जिरीबाम पुरखरे हारी इरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हांगदोकनबगी मतंग अनौबा कंडीशन थमलकले इरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हांगदोकनबगी मतंग अनौबा कंडीशन कयामरुम थमलखरे इरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ना हाई यूनाइटेड स्टेट की असोइबा मवोंग मतौसिंग चुमथोक्त्रिबा फावबा मखाताना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिंगजिनुना थमखिगनी हिरम असगी मतंग काउंसिल की सेक्रेटरी मोहम्मद बगर जोलगादरना इरानियन स्टेट टेलीविजन की खुतांग हाई यूएस ना इरान की मायोक्ता किहनबगी थबक मतम चुप्पगी ओइना लेपगा लोइनना इरान अमसुंग मसिगा चमिनबा लेबा पुमनमकी लानमिसिंगना अटैक चथकदबा लेपकदबनी इरान की हिदांगफम सिंगदा थमलिबा थिंगबा लौथोकदबनी अमसुंग मफम अदुदगी यूएस लानमी पुमनमक हंदोखिगदबनी हंदकी लांदा अमांग अता थोहनखिबगीदमक यूएस ना मतिक चाबा कंपेंसेशन पीगदबनी हाइना फोंदोकी यूएस की माइकैदगी हिरम असगी मतंगदा पाउखुम अमता पिरकपा लैट्रे अदुम ओइनमक अथिंगबा लौथोक्त्रिङैदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मतंगदा माइकै खुदिंगमना यानागदबा वारोसिन पुरकदबनी हाइना फोंदोकी जेनजी बुलाना लमजिंगनबा होनकी धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक ओइखिबगा मरी लेनना चंगसिनखिबा खोंजंगदा इंडिया की जेनजी बुलाना लमजिंगनबा होनकी हाइना हानागी यूनियन मिनिस्टर ओइरंबा ओडिशा की संबलपुर की एमपी ओइबगा लोइनना बीजेपी की सु सेनियर लीडर ओरिबा धर्मेंद्र प्रधान फोंदोक्रे धर्मेंद्र प्रधान की फमदगी रिजाइन तौखिबगी मतंग तुमिना लेरंबा अदु थुगाइरदुना ngarang GM University da mairoi वा ngangladuna जेनजी सिंगसु लाना लमजिंगनबा होनखिबा अदुना मरम ओइरगा महाकना महाकी फम अदु थादोखिबनी पनबयाबदी प्रधान फम थादोखिबा चयोल अनिगी मतुंगदा महाकी वाफम असि फोंदोरखिबनी धर्मेंद्र प्रधान हाइखिबदा इंडिया की जेनजी सिंग असि लेबा असि अंगांग सिंगनी महाका जेट कलनागी ओइबा इशू अमता लेते मखोइबु कनागुंबा खरना लाना लमजिंगनबा होनकी इंडिया दा चही अमदा अंगांग क्रोर अनिरोम ताइबंग फावरई हौखिबा चरी तरा असिगी मनुंगदा अंगांग क्रोर कुनलोम ताइबंग फावरखिबा असिना इंडिया बु मालेमदा विश्वगुरु ओहेनगदौरिबनी हाइरदुना महाकी फमना हेना मरु ओइबा नते मरम अदुना महाना प्राइम मिनिस्टर दा अप्रोच तौदुना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिजाइन तौखिबनी पनबयाबदी धर्मेंद्र प्रधान नीट 2026 की अहानबा पांगथोखिबा एग्जाम दा क्वेश्चन पेपर लीक ओहेनखिबगी दमक ममांग थागी तांग कुनगा मंगादा फम थादोखिबनी था असिगी तरागा तरेतगी मणिपुर दा सेंसस पांगथोकदौरिबा असि मणिपुर मियामगी मायोक्तनी JFD ना बॉयकॉट तौरे मणिपुर मतम सांगना मिटोप चंगलपगी वाथोक लाखिबा अमदी मिटोप चंगलपदगी जियोग्राफिकल इम्बैलेंस होरगलिबा कया असि कननबगी दमकता मणिपुर लेंगाकता मियामगी अपामगी मतुंग इन जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना नो NRC नो सेंसस हाइबा खोंथांगदा मणिपुर लेंगाकता थबकतो ओंथोकनबा डिमांड तौदुना लाखिबा अदुगी मनुंग चना मणिपुर लेंगाकना था असिगी तरागा तरेतगी मणिपुरदा सेंसस पांगथोकनबा होनरगलिबा असि मणिपुर मियामगी अपामगी मतुंग इन बॉयकॉट तौरे हाइना JFD की कन्वेनर जितेंद्र निंगोमबना लाउथोक्रे ngasi wangkhai thangjam leirekta leiba JFD की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबगी थौरम अमदा जितेंद्र निंगोमबना मखा तारदुना हाई मणिपुर लेंगाकता मणिपुर की येलहौमीसिंग कन्ननबा अमदी मणिपुरी सिंग कन्ननबगी दमकता सेंसस पांगथोक्त्रिङैदा NRC हाना तौबियु हाइबा डिमांड असि तांदुना लाखिबनी ngasi फावबा लेंगा असिना हारिबा थौरांग असि थबकता ओंथोंगनबगी थौंग अमता चथब उद्री मरम असिना मणिपुरी सिंग मरु ओइना येलौमी सिंग असि मुतनबगी दमकता कलहौनबगी दमकता ngakतुना थमनबगी दमकता मियामना मिपाइबा नुंगनांगबा कयागा लोइनना लेंगा असिदा NRC हाना पांगथोकपियु सेंसस ना कोना तौबियु हाइबा डिमांड असि तांदुना लाखिबा असि मतम कुइरे लेंगा असिदा हंजिन हंजिना येलौमी सिंग ना तांदुना लाखलिबा डिमांड असि थबकतो ओंथोरकपा उदबा सिना मणिपुर मिटोप कया चंगसिलक्तुना लैरिबसिंग असि मणिपुरी अमदी येलौमीगुम खुंदा लैता सिंदुना लैसिनख्रगनी हाइबगी चिंगनबदु फावरी मिटोप सिंग चंगसिलगा लैसिनखिबा असि मणिपुर की जियोग्राफिकल इम्बैलेंस थोरगनबगी अचौबा मरम अमा ओइरी मिटोप सिंग असि मणिपुरी ओनख्रबदी मखोइबु वोटर लिस्टा याउसिनुना वोटर लिस्ट की मसिंग हेंगतकदौरिबनी मिखल तौबा हाइबसि मी मसिंग दा चटपा मरमना मिसिंग यामखलकलबदी केंद्र मसिंग असिदा अकाइबा कया अमा लाकदौरिबनी मिसिंग याम्बा जगादा केंद्र मसिंग हेंगतकनी हाइबगी चनबी अमा लैबा मरमना हारिबा NRC असि तौदुना मिटोप खंदोकलगा मखोइबु डिपोर्ट तौथोखिबा हाइबसिना इखोइगी महौसागी पुंसी अदु हंजिनबा ओइगदौरिबनी
Leingakna yelhomi kananabagidamagta laukhaliba thaurangsing asida hariba mitopsing asi khandoknaba thaurang tawbagi mami ude maram kaya asina makoibu kankhatuna thambagi mawongda asum chathakhragadi census tawrakpa matamda asuki matik akaiba kaya lakadoribani asiguma kaya asi ubadagi laibak miyamna ngasi no NRC no census haiba demand asi tawduna lakhibani ngasi sumakha tana haribana demand asi miyamga loina changsinkhigani adubu tha asigi taraga taretagi leingakna census tawnanabagi thaurang tawriba asi laibak miyamna yade maram aduna hariba census ki khongthang asi boycott tawbagi firep asi lobani tha asigi taradagi taraga taruk phawba konung mamangda laiba world club ta JFT gi thongmi singna ahing nungtil naidana wakat mifam phamba amadi wakat khongchatna chingba khongjang kaya mathang chathagani masida lamda masigi miyamna mafam masida laktuna mapung phana saruk yabiyu kanagumba lakpagi khudong chaba leitraga su laikai da laiba club maira paibi na ching bana sinduna laikai da wakat mifam singsu pangthokpiu amadi mairagi rally su chatpiu haina sumangna makata na fongduragli laikai gi miyamna masa gi kendra da lairiba MLA minister singi mayumda chatna traga masaga unabiduna hariba hiramasigi matangda kupna tanabiduna dimana si mapung phana nabagi damakta honabiu haina su makata na miyamda appeal tawragli